карма дене де билети тибет эңертен келбите. Онна бу хака тугар духовный билетигереме бар. Сеттелен ден холумтан денеме бар, үчүгей холумтан нагыл, кухан холумтан нагыл жону инге курдук бар булачылар ди. Нучаларга да бар, кандык бар, тиомуктарга бар. Нараду написано денди холобур. Карма ден буллахна буллата. Аха биһиги тугон орбуппут, биһиха эргилден келере. Ол оны эн аңадас билиере курдук берегинду, эбетер тоғара жарык быгытнан берегинду. Мин буллагына били курдук берегин, бәйем билербин үлдестегин, лекция курдук кетсегин, онна ол таханан буллагына метод тугунан исманлык тугун көрдөрөгүм, кайта холобур мен карманы булла мен кихи төрәбек күнүнен, кихи арыстанетынан атынан холобур эне агыллары бит. Кихи бәйте оны улартар кыхтах, кихи көңүл. Ол ихин буллагына бу Елена үерега не матрица ден аттылар. Матрицаттан, кептен, карматтан таккан кихи бәйтин өйүнен көңүл болары ден.